Ole, January di somni pasari, sang ni somni parugani. India le European Union te zonin in rem na puilutuk. US te pona anti ngoi ngoi kha. Ha in rem na puilutuk kha an siya mani. Hemi chung chang hi, he video hianin kan rie kang. Ama sabera zonin, soitong hanin India le European Union te zonin. Voi tam tak te hantila, nasa taka, uluk taka. Anin dora an hanin biak rem nuwa khanin, hemi comprehensive free trade agreement ti hi. In sum don ton na turata na agreement poimo lutuk hi meeting poimo taka khanin an pom dun ta ani he thile hi chu aro pui rem khop mai point hina kan kal leang he thile hi he free trade agreement hi mother of all deals an ti ani deal an siam to zong zong khowela deal om to zong zong a ro pui ber anga chal thei ani mother of all deals achan chu he thil hi anin mi noi sing ni chuang hne na lok na apedona ni ti in new cnn anon report mi mai ni mo it's gonna benefit 2 billion people a charem rem khop mai ti chuanin adol yang kal leng halang European perspective engwai nge he thil hi European Union te hian in India nen kher hian an sign ti hi kan soi leng tu na European Union na an froi tu te chuanin he thil hi first mover advantage anga an ngai ani asan chu tu na hian in India hi khovel puma ram economy chang chak bir kan ni that mai na he thilai chumo in suan ve na tham chu ania amaro chu a ground reality chu adang mai theya empo ni se khovel puma tu nai hianin ram economy chang chak ber kan ni chu wang chuanin he thili European Union froi tu te hianin an thchiang em em ani chu wang chuanin tu nai hianin India te he tiang hianin an ron chang na sa sia chu wang chuanin kan tho pui vat an ngai ani ti in he tiang hianin chet an ron lavat ani tin he tianga chet an ron lak le vat na chan pakhat chu US le Russia anin ngat na salutuk hi tha an ti lawani chu wang chuanin US le Russia in nga anin ngat na salutuk khang te kha han ti tlem dewa midang mirin tlak tak mi thei ve tak mi genuine tak ram rin tlak tak soi tu te po pangai tak engmaw hei in do na vela po in nam noi lo turte an ram soi tu te po na ram dang va vo lo turte khang ram ang chi he European Union te chon tu na hianin an tho pui cha kani hei hi European perspective mo le adula kan kal leang he thil hi atai mi hi apoi mo rem khop mai a chan chu India in a Republic Day voisom sari pasari na kan lom na kan lom live vel khan hetiang announcement hi hetiang thu te hi an ron puang ta apoi mo khop me India tan po he thila hi chumo chu van zonin a timing po hi India tan chonin a that le ani ti hi an han report bok ani le point do le chonin US criticism US lampang hian an ron soi sel ani he thil hi an Treasury Secretary Scott Bessent ta chuanin tha ti lo khop mai he thil hi mo a chan chu hei US one in chanting I don't know achan chu US anin nga na kha atlan hiam tel dona US I one in India po thopui an du to zo ani ti lan tir na pakhat ani tuna European Union tina thil ti Trump an tu na hian in NATO ati dante Greenland ati dante European ram sim ati dante hi kan shwe kani Greenland te po la ka duwa khati khani na beve na sa ani ti zonin NATO te ne khanin engtin ti de moni in berem khan ram chen khat hi chuanin thu nei na anei ve theng ti te pokha Trump te pokha ni na ron soi chuak tang he ya khatiang khanin Europe ram te kha a vo thul a chang le ne so de takhanin an tong kum thrin ani chu wang chuanin heng te hi European Union te hian an thria an du big lawa amaro chu hetianga United States te na an tho ho na atanga tlema an han kalpen de hlek don khan United States se chuan hetiang hianin tha an ti lo thu an ron soi le ani tu na hianin Europe hi aron pu chi ang reng khop maya United States Treasury Secretary Scott hian in Europe te hi tuna hian in Russia le Ukraine in do hi poisa manga funding lo pe char anga apua hetianga apu theina chan chu Europe te hian in India atanga refined oil products an leiwanga ni antiani India in hetiang refined oil products asiam theina chan chu Russia atanga crude oil leiwanga ni chu wang chuan Europe te hian in indirect tak hian Russian hian a poisa an pechar ni ti in US Treasury Secretary hian in European Union te hi aron pu cheve na sa ani ti chanin tuna hian in kan riale mai tu chu United States hian in 25% tariff si aron da ve shim ani Indian imports linked to Russia atanga oil alak lu shim hian in
United States hianin 25% tariff si India hianin aron bela hethili India tan hianin a thabik lawani amaro chu tuna chuanin India hian Russia tangin tlemin oil an la lut tlem dewa khang awang khanin Trump chuanin tariff te po kha kan ti tlem dewa nge te po kha chu khatiang te po khanin aron soiveya amaro chu heng tariff te po hi ati tlem tak tak don nge ti tlem tak tak dong lo ti kha chu official takin notification ala omin kala shelo ani le ador leang ka leang geopolitical shift hethili hi apoi mo khawp mai chan chu European Union te hian tuna hianin United States te na tho ho ai chuanin India ne na tho ho a thlang zawk ti hi aron tilang chiang hle ani tin European Union nungzui hian ram tam tak hianin India hi tho puina in rem siam na agreement khang te po kha an ron siam ve thei tletani hei hi United States chuanin alo en thakar don ti kha hriat a tha Trump stance tuna kal leang Trump te administration ngai dana chon hitianga European Union ina thilan ti hi a thalo khop maya US ina thil tam tak alo sacrifice ve to na te a leadership paltanga tuna Russia le Ukraine indo ti top atumna khang abe na zong te kha za lo anga angai min za saklawani ti in Trump te chuanin European Union hi an ron dem hle ani amaro chu NATO lampang chu heti hianin thuan ron chhuwa vele dai maya NATO official se chuanin Europe ram te hi United States te tello chuanin kan in veng him theilo ani abikin nuclear manga be kan to ve chuanin heng la ka tang hianin kan in veng him theilo ani chuwang chuanin United States support hi kan mamore ani ti hi hriat tur ti in NATO te chuan thing hianin thuan ron nei vele hal bokani mitam tak ngai dana chuan hetiang thil hi atha tianoma thalo tianoma United States lung oilo na lo hriat thiam pu enoma tin European Union lo than MM2 le US nen lo chau po ramdang US lo chau po ramdang tho pui tu thatak tak anoma abigin tu na phezon India ram economy thang chak ber India no ma chu wang chuanin United States ne na tho ho renga ngai hleinem ti pol te po kha an omani hei India hi na hlok pui na sa don yo Europe ram atanga kar lak lu te po kha amana tlom ve de wanga export import product chi sang sang chuanin khilama na helama na mo tin til dang le chuanin technology transfer green energy artificial intelligence le digital trade khang zong te kha ram pani hian in hlok na an tel vek don ani tin job creation na lam chung chang ate po khanin na te po kha ron pung ve de sot tura hei thole ta chu ron pung nga lo mai theya amaro chu heng te po hi aron pung sot tura ngai ani chuan skill development hethila po hi thadon khop mai European Union standard milkhan India industry le company tam takte institute tam takte hang te po kha ram chang kang jok te han phak tum le khang han standard han phave tur khan chan an la anga hang te po kha a thadon shrim ani hei hi kan han report le duani India le European Union te hianin mother of all deals agreement pui lutuk an saina he thil hi apui le lutuka agreement an siam hi apui le lutuka chuwan chuanin United States tepon an thi ka ni tin India le United Arab Emirates tepo anin dordan afu lutuka agreement an siam afu lutuka chuwan chuanin report than kha chuanin United Arab Emirates ina Pakistan ne na Pakistan Rama Airport develop tura khatiang an lo in rem siam sa te poka an kalsan to ani United Arab Emirates lam te hian an kalsan de ani ti te poka report te poka awm bokani chuwan chonin tuna hianin khovel pumpuya India hi an civic sense awangin han mual pho vele zeu thin ma ila atlang pui chuan tuna hianin ram tam tak hianin India hi min tho pui cha kani ti kha kan han report le ani video le im hule theu donia